Di nakaliang kejungi kuat saya halor kata kita, bah sekolah kita sedang benda, ini lami kejimpan pernah nakaliang kesorka, di ngikuat ban berpausah nakaliang jong kesur kita mulai, bah ni imdan kanu kejim persyak, iaki pulit trafik, iaki ni ki pulit kiban sibkies, ki Shillong kitau. Ada don kies, per Shillong kitau, don kami ki pulit. Di nakaliang kejungi imdan kejim persyak, ngi welcome ki pulit, mo. Bat kumjuru ki polis trafik dulu, bat kumjuru ni ki service station gitu mo ki kali pulit ding. Bala ada don ki jingplu yang tairu, bah nakaliang kejungi imdan jing persyak kalau kata bentah. Di nomor bagi sekolah kita sedang mentah, tinggi sungguh bah nakaliang kejungi ni donkam ni ki pulit, ban peniat jaga trafik, mo. Ban pet ya ki sis ki per ada ki Shillong ki penduk, mo. Lihat kita yang berada di Shillong ki bamat kita kecing bayo kami ki nongdih droks, yo kami ki nongdih droks di Shillong kita kuat ban ID di pulit ki kyntait. Ki ong ba kadon kejing kan nakaliang ki pat ba Nongmawlai semula. Dia nakaliang kejungi kum ki nong elam jong pastor ki Nongmawlai, ngim don jing kan halor kata betah, tinggi pediang. Ya kini ki berkhot kenapa kalau bayar nanti kejing peniat di kampung Shillong kau bawa kas Nongmawlai jung blok kopi. Mo.